Kada je napisao da razmišlja o uvođenju bračkog petka, Arsen Bauk sigurno nije računao da će to izazvati ovoliko interesa. Svi se pitaju što je štedljivi ministar još k tome s Brača mislio i znači li brački petak da jela uopće nema. Budući da je ministar Bauk Bračanin, a Bračani su poznati po svojoj štedljivosti, pretpostavljamo da bi taj dan državni službenici mogli živjeti samo na ustavu i vodi. Sve je počelo s vegetarijanskim lazanjama u Ministarstvu zaštite okoliša, no ministar graditeljstva koji s njima dijeli kantinu nije bio sretan. Nije lijepo kada nekome nalažem da će neki dan nešto smije ili ne smije jesti. Mislim da svatko stvarno ima pravo na izbor. Je li se narugao Mireli Holy, Bauk nije želio komentirati, telefonski nam je rekao da je sve šala, a Holy pak da nije sretna što je sve postala lakrdija, te da je zeleni ponedjeljak uveden iz ozbiljnih razloga. Mi smo već podržali bezmesni ponedjeljak ministrice Holy, s time da smo predložili heavy metal srijedu i darkirski petak. Prijedlog im je i utorak slavonske svinjetine, koji bi se mogao svidjeti ministru poljoprivrede. Nemamo restoran, nego smo osuđeni na sendviče ili na snalaženje. Pa ja sam Slavonac, ja bi vjerojatno nešto iz toga resora napravio. Evo prijedloga za sva ministarstva. Uvedite dan hrane proizvedene u Hrvatskoj.